Ovo je Sky, on je pomeranac, došao je iz Slavonskog Broda. Danas smo došli kod naše frizerke da se uredimo, što radimo svaka 2 tjedna otprilike, jer je to vrlo zahtjevna pasmina za održavanje dlake. Inače ga doma isto sama friziram, ali ponekad mi jednostavno treba stručna pomoć, pa onda dođem kod frizerke da ga kvalitetno iščetka, malo pošiša, poreže nokte i sve ostalo naravno dobro ga okupa, jer ja to sama doma ne mogu, jer je vrlo zahtjevna dlaka. Znači ovo je Sky, već ste čuli priču od vlasnice. Jedino što niste čuli dio što ja znam već prije, jer je on već moj stalni klijent. Bio je kod jedne grumerice koja mu je jako oštetila dlaku jer ga je previše počešljala. Počešljala ga sa četkom koja ovako izgleda i s time mu je jako oštetila dlaku do te mjere da mu je trebalo dugo da naraste. Trebalo mu je doslovno 1,5 godine da mu se vrati ta njegova puna dlaka i ovo sve što sad vidite na njemu. To smo uspjeli dobiti određenom hranom, znači prehranom i naravno njegom. Što se tiče četkanja, vlasnica ga jako dobro četka kod kuće. Kad dođe ovdje nema čvorića, ali ja njega uvijek prije nego što ga okupam malo prođem sa četkom da te čvoriće, ako ih i ima, malo razbijem. Zato ja njega uvijek ovako prije malo raščešljam, tek toliko da vidim dalje sve u redu. Što se tiče četaka, možete koristiti ovakve četke ili slične njima, to je sasvim u redu. Međutim, za njih je jako potrebno da imate također i ovakvu četku, jer sa njom ćete daleko bolje odraditi četkanje, jer kada stisnete do kože i povučete, tu sad je neki čvorić pa ne možemo, kad stisnete do kože i povučete bez da zapne, znači da ste odradili posao kako treba. Sa ovakvom četkom to je zapravo finish, to isto možete koristiti za njega, ali u početku je najbolje ovako da razbijemo sve ove veće čvoriće i ove zapetljance koji su se stvorili tokom šetnji. Sada je bila kiša lagana, pa kako se osušio su se opet stvorili ti lagani. Nisu to dredovi, to su samo lagani čvorići. Ali evo, di god da ga se počešlja, on sada u pravilu niti nema zapetljanaca, a sad ćemo vidjeti ispod. Evo ga, super. Sky je jako dobar, on je već naučen na grooming. Vlasnica ga jako dobro održava. Sve te trikove koje sam joj rekla stvarno me sluša. I jako je odličan pas. Ide s njim na izložbe, znači održavam i njegovu dlaku zbog toga. Kada ide na izložbu onda se još posebno pripremamo, jer to je ipak, svaka dlaka mora imati svoje mjesto. Eto ga, on je sad spreman za ići u kadu. Sad ćemo ga okupati, nahraniti mu dlaku sa šamponom, zatvoriti kutikulu dlake sa regeneratorom, s tim da s njim još radim jedan mali trik zato što ima jako suhu dlaku. Stavljam mu masku i onda ga grijem jedno 10-ak minuta, samo da se to potpuno zatvori taj ciklus i onda ga tek sušim. Idemo se kupati. Evo sad ćemo ga lagano kupati. Voda s kojom se kupa pas mora biti lagano mrvicu hladnija od temperature psa. Znači ne smije biti prevruća, ne smije biti niti prehladna. Moramo potpuno namočiti psa skroz do kože. Paziti da mu ne ide baš u oči. Voda smije ići, međutim šampon ne smije. Ja volim njega ovako prekriti mu glavicu i to je to. Evo ga. Potpuno mora biti mokar, jer jedino tako se može šampon staviti kak treba. Šampon si uvijek razrijedim po omjeru kako piše po proizvođaču. Obavezno trebam paziti da ne uđe u oči. Ako slučajno uđe u oči, mora se odmah isprati. Uvijek si stavimo ruku, pa ispod posuda i dobro utrljamo. Šapice i prsa i tijelo, sve mora biti puno šamponu. Šampon koji koristim za njega je baš za njega, znači njegov šampon koji mi je vlasnica dala. Svugdje mora biti pjena. Pjena kad je tu, znači da je posao odlično napravljen.
Ponovo se lagano prilazi prema glavi. Glavicu slobodno pokrijete sa prstima. Dignete visoko, vidiš on već i sam zna dići glavu gore. Morate jako dobro isprati šampon. Skroz do kraja. Ako niste sigurni da li ste dobro isprali šampon, samo utrljajte po mjestu, ako se pjeni, niste. Ponovo voda, ponovo ispiranje. Najbolje bi bilo 2 puta stavljati šampon. Isto kao i kako vas frizer šamponira, tak šamponirate i psa. Prvenstveno zato što se definitivno, ako ste prvi puta fulali, drugi puta ćete oprati sigurno. Drugi puta kad stavljate šampon čak možete i manje šampona staviti, a isto će se pjeniti. Nakon što ste 2 puta stavili šampon i isprali, stavljate regenerator. Regenerator zatvara kutikulu dlake koju je otvorio šampon i hrani dlaku. Njegova dlaka je jako suha i potreban je poseban balzam koji se koristi za njega, za njegov tip kože i za njegov tip dlake. I isto tako kasnije dobiva još masku s kojom ću ga malo grijati, jedno 10 minuta. Sada stavljam njega u vrećicu. Znam da izgleda smiješno, ali je stvarno funkcionalno. Stavimo ga u vrećicu. Čekaj, bit će ovako lakše. Po proizvođaču tako piše da se to tako napravi. Zamota se u vrećicu, nakon toga ide u dekicu i 10 minuta ga tako držim u krilu. Čitam novine, malo si napravim pauzu. Krema odradi svoje. To je to. Čekaj, idem po dekicu. Eto, prošlo je vrijeme, idemo u kadu. Možeš izaći iz vrećice. Eto ga. Ne mogu vam opisati ovaj miris. Baš mi je žao. Prefino miriši. Da. Evo ga, idemo u kadu. Idemo ga isprati. Ajde, digni se i budi dobro. Stavim ručnik ispod, zato što je jako dobar jer upije dok pas sjedi na sebe sve ono što padne dole, a sa ručnikom na tijelu probam pokupiti višak vode koji postoji. Frotirnati ručnici su najbolji jer upijaju super. Ja sam ga sada osušila koliko sam mogla, on još uvijek nije potpuno suh, ali počet ćemo lagano sa šišanjem dlake oko šapica i moramo mu također odrezati noktiće. Njima se šišaju noktići kao i većini pasa. Uvijek moraju biti do samog ruba živca i to je to. Moram biti jako pažljiva da ga ne ozlijedim. Šape se uređuju tako da se odreže dlakica koja je unutar mekuši. Odreže se ravno. Šapice moraju biti lijepe okrugle kao kod mede. Glavu uvijek ostavljamo na zadnjem mjestu zato što je već pas i umoran nakon groominga pa ga je onda lakše urediti. Ono što zadnje ostaje kod groominga pomeranca je da uredite uši. Kad se uređuju uši, primiju se sa rukom, samo se u jednom potezu napravi lagani krug, tako da izgleda ko mali medo, kao ovdje. I to je to, gotovi grooming.